Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli iginego sori y'ukwege y'omwitongo bunekoretwa simure na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park. Omoitongo nyamusi baba akiremereya nebe bechando ya beire menge nyamusi oyo omoitongo kwaya teira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya teira mange omoitongo gakiremereya ankyomboke buya omoitongo kwaya teira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya teira mange omoitongo gakiremereya ankyomboke buya ngwaro jira stay muna munyaroka nere na rere tetu ango somo nere college mama kareta sarakasi buneye nando roje kwitira bona bona nando ndinga bona ngana ndete family umongi noli na tige wose bona nje nando mokoko dinande ara basago cha tole no mwana nga ankolira mayende egero wikira ko musacha ngumanyule nga ya bintu byonse bimbibo mayende babo musacha chinza jinde tari kwanyore bintu biroge tumbo kuyo kotaki ngonyoro kwara burukani gwe bintu byakwira go cyara bono gutenna kulia umanye bintu byane bikona uno kwako musacha ya induro jikwambire jinda ruwa mwe tukao abalembe ndugu kintu kerengende de matempi muzi ya nomo oria rengote etiki nambe yemo musho ya bono gonda yende safari ya yo te tengo kwa what do you mean David ora korega digo musubati andeka loko digo musubati kwaligereria bintu byonse matenale kotoka n'umuntu najite kabuko lyaki anga chite kale yinche bwekanga ikobono kwali umuso kwamanyanga bono umukungu ali baita basubati mbalo bana wale bikwango muri tofauti lakini mukaya mwete ayi nende kuyano ikentongire ntasi buke wote nyamusi ndebia otagwanja onkwane nyamusi so bali andage no basani ba bali aso mwisho bitombiri ko koru irontagete irachinkaki umuntu akera oratebi umuntu ngajari yo umuntu akoye ndo chingane ndato ire chinkaki cha tukunya gutara yaga simo bana mwachi kuligereria mipira ligereria take your time ande to basi kuagana irege kama tuna ritanga naona ligereria musho gazaga gata tika tukeki karo ya na kumera nyamusi amora kamera kando ligatama ya waligera hizi gacha ko mujanja matenja karo kuikarasa kuliko botea imestari iliyamo iko bono ka fix yo ma imestari yo botea iga akagoita bangachwa
Ndasogete igoro nasogete no nara ile nyumba rero tinsogete bono kainkuruzire ndese yango kwa aye tiko choka nde tauni weekend tagete musibie rumweyo nyanja mase nara kogenda iga arafu oira na gucha seru rumwe ya kogenda akura singe naro jenge bituma biri chimbongi chanera ko goswa singe njogali alisina bibegete yani vile biko montaine mpaka mbili konyora mbeo tagete mbika ni stogali sio hata kelese njitinda iri manya na noko montaine ngai wono chikumwe aye bono koteka rama ngana ya bantu bakwa ona kyo ta tegerera ya nyanja ajitu ya nyanja mara ta ko ngetera pi ara tinta getia ngeter no ko aya o ngero kotegerera yao ya chime chokate ono tagete nyanja ngoro nama tagete tajale rako gendoro najira nasiru mwisho no na gendoro rach konyo arwanya kumwata madai bigo banya ko mabwete markoen mucho tigando tiyo mano akero montale ala segete igakwegambe ikobono nindoche akero nkoira nyanja magari nindoche asena moyo tini moriri nyanja matere mozo kwegambira mama kama otosinyire korwa astayo yo kamukwanira aikwari kura mukransi ara echoka kwa gama ngana yobwate intagete nyanja magende gari ajifunze obusani obubwate nomukungoyo nkobutoka borepi osani ndo kutoka kama nyanja mawe kenyombeje wabutoke manye ngawo jibokona kona ya ningo gocha konte ningo busani ngo kutoka boli na nche moyo holi nkorare gente kia sabana bana nyanja moko issue condition nayo kwa teba ko musachu jo itachi ko mote bitacha nini karate ga juaye kerege ndo kiranda control nche no mondo ko control yebi mura control yuga mo weta ayo ni nche to ngora nte tumanga na mangera na very bad mood kendo chenji change chumusibi rumu nore ara kinti atigwa ne kwa nene msomo bikone nche wachana nae Jenka mamia Karanza buyika Abaya nore Kenya musi omukole na indege salu Nerogerire na inyirage shule aseswa somete masosama Kabeiro musa Ya Ai! Atari! Nkarika Manu uliye kamarika Akaisanika akamanyanga boni gari Auma eti kualetete yani ugasoe mkoro yaline pi Kubera isiko ime Ogoso ime mkoro ime Torigo soka wa Bono nyamusi nozaga mudayaruga yarugi Arori Nike mancha niyo kuborosi Okobwemere Ngotumeka nguru Yani Omaete na bongo nyokwevoringa na kiendugu Lakini nyamusi umete uri kwaro jenarete mamera gakwana kabere gatatu igagande bitata inche sina akitingonya riorito ntomenya isiku ngaro izikaro ntokonya ntomenya nduganga juno twatya kongira njiko menya chiru chituka nyamusi no mole meriko sana kinkumetinga nyamusi tata umete bakana andake kona atakire nkoli kinkuboza tendo ninche tata nge manyo iwa tumegete ngomo wa Kenya manye na inche talinga ngo tumeke goja sinya nyamusi ngoeta go tiare azengo tana ika njindu meke umwa Kenya nyoro ono bwachani ubwachani ukubwagacha ukorosia foundation kwanya gutira ngara step by step mayete usubati n'umuntu ukumye mwanya korana kwa ibunga yaye ukianya gara arori kabisa omana kumanya ubwacha bono bwachakira eka ubwachira kwanza bono omana kuchakuri yinjira akibono kugitira umuntu akiyogokora endo kirikebe mucho arori kabisa ai omana gutuge kangora ngora andi bono
ate ya gwetire bo mukuru kunya kwenda kare ntwaga kire borari na kumonyokanira rito nyatura majaga kitutege kwa kabisa no ni koko kore kimo kwenda kwa tuke kibintu bya uko mayanga bona cyanya rubuso wati ko menya kero ko manyire kwa changa bora usibati ko bika yani mwabanga nuni gomo kore gitu kitiya sibanto bani kero kwa tuwa rubu wanzani onde ndabe timanyaga uzinoro nike maana Kwa gukina wona ngora iro yacha kubanga wono muisaniki watu wali nyumba ye agende ndo mwete muswatu naye nabwata alenge mobe mbu ya betembe ni ama lakini namizi nemboke abaziko taraba mutara tindia mokonanga kurwa ngaga kekali turu chinga bono wacha lero wacha kuna koleta ka kubaranda ngigimire mwa ono moitae bunore mo buge musiki nabo konyoranga bana bo stali barabo yes okay Chaza okay Omoitongo bune county nabo tutaisaniki kwa abayibuli kibesa chikonya abana lakini chiri chinke asengencho yo kubagira abana nande county engi manene ni kibesa chito ni chinke abayibuli kobori wawe isanekana kirege ke bakonyorege kugere serikali ya county ya Kisii yerwete gosira semi chiro chinchi anyoru kune tamu ya itantu expected tanyore chibese chichitokonya lakini ende chikanyoru korende umwesi miwara atina achaga aki-explain no nyamagega yokonyorwo bweko bwatu kwa chibasari ase chinsemo ao ime county ya Kisii nigo chia bwatu kwa saba ibuli bagokire na oteba nigo chira bakonye mono I already told the National Youth Service to provide some land for us to relocate some of the people who are in the most dangerous parts of Nairobi. Omurai wense koine kiemeroberio yoko nganyuwa kwa baria bakirwe ne toigo asokorenda magimabo echinga kiembure nyingege ndirata koine kiwa Omoitongo Emie yukali emigisi muswati nalinde kora muswati mangana nari ngonya kubanga yemere mubete igasi gose iyo okay ile muniri ngonya kubanga ke kumbe nera quickly alafu mai ngonya kukwana musuna bona njina koigure Adionzi kwa ngandi fa isiri kune ndugu ya nene na gokire sana na injenka iga ayano taro genda no so gochi believe ngana mochimbuyo nintu gegete gotai ayo ona bokira ndoro tata maite jinguru ngochi komokea jere gochi mu chiko mokea mbara ba gutigara usininje na ayo maite bona gochi ko represent ri bagali atata na inje karore isikali okwa chiri koligi na inje abana ndo konyora kagasiali ningituonge balende ndu maiti yabo imaita mangana yichi pesa no jenga ki na inje ndega na inje bebu nae ikora kabisa ikora igobona wate o noare moino chitu muina ande yara setuka ikamorora bon ananda nta teko konyori mongwa naro bere ga konyo kuligiri okali okutomera ndama kolima agajari ndenka andinda ko timwe tasinge njori kwati kisukuri chini ngao nere producer yago ku producer fikta bona ndebe podia na salió gotera kwa ya gotera kwa ngura tabege tibuna ntagete bona magana iko na rani tikane enjena bandenga ne producer lakini bona usino maite namba ya ina namba ya ni mbuata lakini ikasalió gotera kwa nego inje ndaramuliki bona ina understand ri aika nikibenke bona kuchinga elinde dole ngonzo wa Yesu bwana ai ani nayo mesetie ndugu
bono tete ko tebanga nta uniyo ko gada turuko kora ken. Bueno, Ya bono plango teri na tikire wiki. Aya bono tikano cheri mangile ko na jama ali umuyo naye ko nayo gende tauni. Lakini asa bono takitora gendura chinchanga ora nsibiri ni. lakini mami van troshi na be krechanga bana ko andana. Ka kitinta kitiviti. Imo kerara igoro. Ora imo manya mama. Tinta kitiviti na ya njote de kwambu na ka baka mami. Usina magorote de kwambu ni. Ukanda ko chabo ora nsibiri nyombe ejo omana ko chakaranga choko gende tauni. Kaita. No. Jesus. Yaani mtu anataka kazi lakini hawezi kuwa serious. Hello. 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 Mpenzi hiki nakiwana sita Ngiyakoleta. ngi kyandeta karati gangi kyandeta ngi ise wante tingi ngwana ngara Ingekebe. ise wante tingi ngi ngise wante tingi Wana mora kwa. asiki wante tingi sata Kwa na mora kwa kanuzo. ngisi wante tingi sata to sata to so Mama ni waje. tani Ani aje mama murojo na ngo kwani. Waki Nando wachira. Nyanja manacha kwa itani. Na mogochi. Arsenal tenge pani. Nino ndeteri na komere tarimo morairense motinde. Nje. Iko na maisa na tali gukora gasi. Alafu ako style nikuulize. I've been calling you the whole of last week. Hii wiki pia simu yangu surely unexpectaje nitajua malipo. Najua shughuli za muziki zilitokea, nikafikiria pengine nikikwambia unge na kama ningekwambia pengine ungenikataza. Ila shughuli ilitokea ni nikaitwa ikasemekana acha nikimbie perform moja mbili nikaweza, lakini niliona kama nikiweza kukwambia italeta matatizo ama itakuwa wewe utakuwa usipende kama naenda ama fikirie nisiende, nikaiacha kidogo, lakini nilijua nitarudi mapema. Nimefika sasa. Ningejuaje mimi? Haungejua maana sikukwambia. Na ukafurahia tu uko sawa hivi. Maana nilijua nikikwambia utakuwa na tatizo. Okay, mimi niko hapa nang'ang'ana nikusaidie, nikutafutie kazi. Kila wakati napigiwa simu. Leta mwenye ulisema unataka hiyo kazi apatiwe kazi. Kwa simu upatikani, nikikutafuta upatikani. Bado unataka kazi. Mimi niko na moyo wa kukusaidia, but wa kusaidia ni nani? Au uko ready kusaidiwa? Mimi nakupata kabisa. Na sasa hivi saini kama kuna wakati wowote nitahitajika, mimi natokea sasa. Sasa sina shughuli nyingi, yani kama tayari mambo ya kazi niko tayari kabisa. Nataka nikusaidie at least upate kitu kwa mfuko wako. Unaizalisha familia yako, mwenyewe unaweza jilisha.
sitaki kuona ukiteseka hapo nje. At least nijue nimesaidia mtu. Azini mtu sasa ameweza jitegemea mwenyewe. Asante. Unaelewa? Nigongo enda toi. Twende. Kaimogo. Meeting nilitanga kwa. Meeting. Meeting na anda mnele mna banyama mwana ngari mo rairense botinde. Njoka nyara. Awe ino monga kwa aje. Oh, maisana ngari kora. Aje. Tiko kwana ro mwana uyu. Tiko kwana ro mwana uyu. Iko no muntu nkorangeri. Atebenga apurufu ngana kwa leke kwa rairense. Bocha kubolinga nyanja mango nyumorama. Talinje ne. Ko nyanja mango go sibo kamerera. Nyanja mango nyundama. Nyambeki. Nchuko chongi terembebera. Omo tengo jana mama. Tani. Inchuko cha. Omo muroyo. Taliera twana tamwe na liora ira na nyanjama. Ingi sina rojo iga. Nje. Nayo kwa renge. Mwambuye kani. Aje. Anya kwanchi tobo kimabwao. Anya kwanchi tobo onchoke mna kwacha. Nyanjama tani. Nataka uende kazi next week. Siku gani? Kazi unaanza on Tuesday morning. Hivyo unafaa kutravel on Monday. Na kama ujue, nitafanya kazi kwa sister yangu. Sawa nini? Sawa kabisa. Na sitaki tafadhali ukienda nikuwe napigiwa simu kila wakati. Mara hapo styles amefanya, hayuko serious, concentrate. Yeah, lakini pia wish pia ungemwambia wakati mara moja pia nitakuwa nihusisha muziki wangu kidogo. Jua isiwe kama sahau kabisa. Kama na kwamba nafanya kazi vizuri pia mara moja tu squad nyingine nipige unajua. Muziki hauwezi kunitoka. Hivyo naomba kama kuniongelesha mwambie tu mtu wa hivi na hivi, kwa hivyo moja tu lazima nitoke. Vizuri, nitamwongelesha, lakini lazima kazi yako pia ukuwe serious nayo. Si eti usiconcentrate sana kwa muziki wako. Lazima umalize na kazi yenye atakupatia kwanza, ndio at least anaweza kupatia muda wako kidogo, unaweza fanya watu zako. Hiyo sawa. Utamwongelesha. Sawa. Jumanne nimesema, Jumatatu. Una travel Monday. Na Tuesday morning ushaanza kazi. Inshallah. Ready? Inshallah. Vizuri. Nashukuru sana. Karibu. Na nafikiria nikwambie asante sana kwa kuniamini. Najua imetokea ghafla tu kwamba tumepatana. Alafu tukaongeleshana hapa na pale. Ukaniamini sana kwamba mimi mtu naweza nikafanya kazi ambayo inastahili. Nakushukuru sana kwa kufanya hivyo na nitajitahidi sana kuhakikisha kwamba nifanye kazi vizuri na tufanikiwe sisi wote. Yo negosori kwegya ya omoitongo unayaletwa simule na Ndizi TV kubwatana na muno mubagani o Camel Park.